Rekord. Hello! Oj, Anglišinke ne zdaj. Moja da ne. Po filmih, ne hitam se, whatever. Imam ga. Evo Alusa. Ne morem ga biti dokle, ker je nor je. V glavnem, prvo bomo posneli za tebe video, ki me Firbec smatra. Ja, najprej za me, ja. Ja. Kaj zapovedati? A za mlan z moje strani kuham se še vedno poletje je. Kot je malo. Točno in da ni vesoljsko, tako da. Je iz Adelaida. Ker enkrat je to prvič rečem, ker do zdaj je bilo čau folk, Alenka tukaj, kako ste? Čau, alieni. Na to se moram navaditi. Ne predstavljam si, kako se počute, ko vam to bombo spustim na glavo, zdaj ste pa alieni, ampak da vam razložim. Prva stvar, logo. Logo sem naredila sama, tako kot sem rekla, in tukaj je. Prid pozdraviti. Ful ga je sram. Prid lep si, prid se pokazati. Tada! To je to. Pejt tukaj zraven. Ok, kdo je spremljal moje storije, pa kdo me spremlja na Instagramu, recimo je približno že videl, kaj se dogaja, logo sem ustvarjala. Jaz sem čudna, vsi veste, da sem čudna. Jaz ne delam nič po postopkih, kakor bi mogli potekati. Ne gre drugač, nikdar vas nisem bolj čudila, kakor vas zdaj čutim, da ste moj community, moja skupnost in ta logo ni moj, ta logo je od vseh vas, naš je. Prva stvar, ki noter opazite, je alien, pač vesoljček in tudi mi se očitno zdaj imenujemo alieni. Fora je v tem, da jaz nisem največji fan vesoljcev. Ja, logično je, da je vesolje ogromno in da smo mi samo delček tega in da je mogoče ful neumno in low-Q varianta razmišljanja, da mislimo, da smo edini tle. Ampak se mi zdi tudi neumno, da bi mislili, da izgleda točno tako kot tale mojo logo. To pač, mogoče so v obliki neke tekočine, mogoče so hajse, mogoče nimajo sploh spaceshipsov, kaj vemo. Pač ne vemo, kako izgledajo, ampak ziher nismo edini. Isto hočem reči za nas, pač kdorkoli je del te moje ekipe, kdorkoli je naročen tle, kdorkoli me gleda in kaj gleda te traparije, ki jih jaz snemam in kaj gleda te misterije in teorije zarote in stvari, ki so čudne in kogar to zanima in kogar jaz zanimam, je moj fucking alien, zaradi tega, ker smo vsi po svoje čudni, vsi smo nenavadni, vsi smo posebni in to je nekaj najboljšega in vsak, ki je del bullyinga ali pa ki se počuti drugačen ali pa ki ima telesne neke značilnosti nenavadne, vi ste moji alieni, vsi smo alieni, jaz sem čudna, samo nekdaj čudna, mene so vsi v osnovni, v srednji šoli imeli za največjega čudaka in zdaj sem, ker sem, tako da vi ste moji alieni, jaz sem vaš alien. Zdaj, da naprej razlagam, trikotnik, Illuminati, torej, tle se ukvarjamo s teorijami zarote in ta trikotnik predstavlja Illuminate, tiste razsvetljene, tiste, ki vejo nekaj več, ali pa jih saj zanima nekaj več, tako da je, baby, I love it. Tretja stvar, spominja me tudi na Svetinje smrti, sem največji fan Harryja Potterja, predvsem filmov sicer, ampak okej. Pretresem se. Kaj ne rečem, hvala vam za vse, fucking skoraj 33,000 nas je. Jaz nikdar nisem bila bolj sproščena, bolj iskrena, bolj vesela, bolj domača na temu kanalu in čas je, da nas povežemo nekaj, ja, ni še mrča. Mrč verjetno pride. Jaz sem itak čudna glede tega, kako se... Jaz zdaj tako po svoje delam v Easy, jaz še sama ne vem, ko sem prišla do te številke. Morate vedeti, da vas imam zares rada in hvala vam za vse. Danes video ni tipično zrežiran, ampak glede na to, da ste ga na eni točki izglasovali, to, kar bomo danes počeli preprosto, da bomo gledali videe in se odločevali, kaj mislimo o tem, kaj je folk načeloma opazil vesoljce ali pa neka plovila ali pa nekaj. In bomo razglabljali o tem, ali je fake, ali je res, ali no, tako da bomo skupaj gledali malo teh posnetkov in to je to za ta video, tako da upam, da ste uživali, upam, da ste preživeli ta uvoden del, kdaj si ga lahko prvoščam, rada. Gremo v video. Prvi posnetek je, ker sta dva opazovalca zvez, mislim, da so mož pa žena, v glavnem ženski pa moška. The second one is probably 100 feet above it. Oh, and then the bottom one just went out. And I swear to God, it came towards me and looked like, yeah, it's moving towards us.
like real fast moving towards us. It's got to be right above the ship, like hovering above the deck. Yeah, but they have to be able to, that's got to be so bright on that ship. They've got to see that. Yeah, somebody's got to be able to see that on that ship. I don't know. Ok, ta posnetek mi je zanimiv, ker je toliko pristen in ta tip, ko opazujete, skozi komentira zraven in na eni točki so trije izmenjujoči se ti svetleči krogci, kdaj sta pa kar dva ali pa eden, skozi se izmenjujejo, to nekako skoraj nikoli trije naenkrat ne gorijo, večajo se, manjšajo se, v bistvu on to piše, da so skozi nekako hovering, da se skozi v bistvu premikajo in izmenjujejo in ja. Meni osebno najbolj zanimivo tam, ker gre tik nad ladjo. Seveda je to zdaj predmet perspektive, da so dejansko 20 mil naprej nazaj samo v bistvu lahko, če ne bi bili že pri tem človeku, ampak mi pa zanimivo, no, če je šel direkt tako, kot da bi prečekiral freaking površino ladje, tako amazing. Me res zanima, če kdo z ladje to videl. Tako da ja, tale mi je res všeč. Komentirajte valjda, kaj mislite. Leta 2017 so velike tiskovne organizacije dale v javnost, pač podale to informacijo, da so od leta 2007 do 2012, da je ameriška vlada financirala raziskave NLP-jev v višini 22 milijonov evrov. Hočem reči, da to ni nekaj, kar si mi ljudje izmišljujemo, ampak je že javno, da to pač država, saj Amerika, javno raziskuje. Video that freaked everyone out. I'm honestly just kind of scared. The creature was captured back in June on a motion sensor camera outside a home in La Junta, Colorado. Definitely not human, wrote one mystified observer. Lots of people think it looked like Dobby, the beloved elf from the Harry Potter movies. Dobby is free. Another theory? It's a skinny kid wearing underwear on his head. Jaz ne vem, kaj reči. Ko sem prvo videla, sem tako, to freaking ne more biti človek, hodke ena polomljena žaba, čuden se zvija, hoja ni človeška, ne vem kaj. Bobby with underwear on his head. You think it's Bobby? There's only one way to settle this. I have some underwear to put on your head. Shall we? Sure. All right, let's see it. Here's Bobby doing the chicken dance on a night vision camera. And here he is, side by side with the creature. So, was it Bobby? Bobby, what do you say? I am not the one in the video. In pa je tam malo isto hodil, ne vem, nekako bi se lahko zlil, samo na tej isti kameri v bistvu čisto drugače zgleda, tam, ne vem, spet komentirajte, kaj mislite o tem videu, čez da vi malo več ljudi spot razpravljate in klepetate med sabo. Ok, pri temu tretjemu, dajte tisti komentirati, ki imate izkušnje z postprodukcijo videa, ki veste, kako se da to zmontirati. Ker meni recimo, če je montaža, je ful huda montaža, ker dejansko se idealno skrijejo zadaj za tisto napeljavo električno, lepo so zablurani, tako kot vse ostalo. Edin, kar me tle moti, da je una fucking tip, pardon, ko sem začela kleti, una tipična oblika vesoljskih ladij je taka, una filmska, to me tako moti, ker, zdaj ne vem, ali zato jih tako podobljamo, ker so jih tokrat videli v tej obliki, ali zaradi tega, ker vsi plonkamo en za drugemu, ne vem. V glavnem je pa tako ful, legit zgleda, je pa to kao Egipt 2015. En zanimiv primer. The shaky video has gone viral, and many are convinced it's a UFO, including the guy who shot it, Jason Swing. Were you convinced this was a UFO? There was nothing like that I'd ever seen before. But the mystery has now been solved. Turns out that UFO is a Goodyear blimp covering a NASCAR race. We don't want to get in the way of a good story, but that's definitely us, says a statement from the... Nočemo nič dobre zgodbe, ampak to smo definitivno mi, kao ta Goodyear balon.
šteka. Ok, ja, to ste vi recimo, ampak recimo, da se iz posnetka ne da razbrati, glede na to, da jim ni ratela razbrati. Morate vedeti, da je vedno možnost. To so velike stvari izven našega dosega, to je ona Illuminati varianta, ki obstajajo ali ne obstajajo, mi pač nismo del tega in nikdar ne moramo vedeti, ker je tako skrivno. In recimo, da bi oni, ki imajo toliko več oblasti, bi se odločili to prikriti, bi plačali Goodyearu, to pa to bi rekli reči, da ste vi in je stvar rešena, a veš. In potem mi temu spet verjamemo, kaj ne ovce, verjamemo, kaj vidimo NLP, verjamemo, kaj rečejo, da nite prav NLP. Vedno je pametno imeti odprto glavo. Be an alien, imeti odprto glavo, to smo tudi mi. Well, for decades, only crackpots and crazy people believed in UFOs. That's what I thought anyway. And then in recent years, it turns out that governments have been taking them seriously all along. Very seriously. Nick Pope is a journalist who has spent years researching UFOs for the British government. He says that UFOs aren't just real, they also frequently come close to crashing into commercial airliners, among other things. Torej, javno je postalo, da vlada že dolgo časa ne samo, da verjame v UFO, ampak pač jih srečuje in se to dogaja kakšnim airlines in torej avionom, letalom, helikopterjem. UFOs are real. Yes, they do. The United States government does. The British government does. UFOs are real. Yes, they do. The United States government does. The British government does. The question is, do they have any idea what they are, where they're from? No, we don't. We keep an open mind on it. We don't rule anything off, take nothing off the table with this. Our point really is that whatever these things turn out to be, Very often reported sighting objects in the air that seem to defy the laws of physics. To what extent are these objects a threat to commercial aviation, potentially? well, certainly the British Ministry of Defence and our Civil Aviation Authority, which is the UK equivalent of your FAA, have dozens of cases in our files about near misses, some of which where pilots have had to take evasive action. And again, it comes back to the point, I don't care in one sense what these things are, but when there is this flight safety concern, when we have these near misses. V bistvu ta gospod pove, da pač voditelj ga vpraša, če predstavlja kakršnokoli grožnjo njihovim letalcem in je rekel, meni dol visi v bistvu, kaj so te stvari, sploh me ne briga, ampak da ovirajo in da je bilo dozens of, se pravi, ne kaj, 30, 40, kaj sem koliko primerov, ko so mogli se piloti umakniti, ovirajo dejansko vesoljci naš nebeški, bog, no, sej še razumete pač, polete. Zdaj, efekte za teh posnetkov je neskončno. Rada bi omenila samo še, da so posnetki, ki se najdejo, pa temeljijo na tem, da so čudni zvoki. Teh ne vključujem, ker ne koliko bi se dobro slišala, da ste originalne posnetke probati najdeti in tam mogoče bolj slišite. So pa kdaj taki zvoki, ki folk prije ven in je tako, kaj to? Pač kaj to? Prvič to slišam, ne vem, odkje prihaja in v bistvu tudi samo zvoki danes že lahko povezujemo neznane leteče predmete, vesoljce, tralala, ladida. To je to za danes od mene. Jaz res upam, da ste uživali v tem malo posebnem videu, da vam ni bilo preveč dolg čas in da iz srca upam, in želim, da boste res povzeli ta ime in logo in vse. Jaz verjamem v vas, vem, da smo to zmožni vsi skupaj. Ful sem ponosna na vse. Tako da radi smejte, se vidimo naslednjič. Alieni moji. Bye!